Lapin sungkun cucu yang kata kesini kerja kau marathon kau belatih kum ke Swatch Bharat Run kepalawan manusia mentara kispangut kihab berit kisamla bat kilong kemilong kepa. Ha kata kerja mereka sedang naduk maran yerong head lain perabat pun kutpat sa parking lot pulo lapia igong simenta hakilai benta kata ikan thai bat sendang ki bahapo khandus nam ki bakhandus nam hadu license nam bat ikibar license nam selor. Kinong job ha kata kerja kop la yo monra ya song tingka ke basi pojar tingka kiban baar ki yo anyo hajar sanspa bat kiban balai pat ki yo song kebasan hajar tingka. Yaki khusnam no menta kinong job ha kata kerja kop mare la sam daulat ke jelau doktor ki pol bat ki pat ki kan rem kildan ki badon lang ha kata kesengi. We will also give away prizes for the under 16 place, Johnson Star Ramsey, and third place, Tommy Schiller. And request the audience to kindly give these athletes a very big round of applause. Isha Yangjo, the Tay Ban Pinmao Marwai. And the last category, second prize, Badan Singh Tham.